gitumi kinene kiria giatuma tuke tutegukwira baba ri tondu tutiendaga kwira muciari ni turoka tondu kwa muciari ri to nginya uhure hudi tungata ucio Ngai akurathime we na nyumba yaku na ciana iria mungiheo ni Ngai. Baba ni ndoka gukwira ni thank you tondu ni njagaga ciugo cia gukwira ndauma bafu ndakorire ngobia giaka ni ndite thina nake acoka uma hau ukiura mbura etagwo El Nino nona akinyororoka njakiunĩka guoko njikarangĩte kĩrathi kĩa mũgwanja rĩ mamu wao akendiga kĩndigĩra ciana ici ngĩikara nao mĩaka ĩyo ngathitahaga maĩ na ndĩna wathe ndirahota ngamahũrĩra nguo magĩthoma sana. Umetoka shambani na bado umeshikilia imani ya Mungu. Ni vizuri kukuelewa kwamba kuna watu wengi ambao walijidharau, kuna watu wengi kwamba wamekosa wanangoja kusaidiwa na serikali, lakini ile kitu imenipendeza sana na mzee, bado amelinda imani, bado aliona withikio, bado ni raiga tiga no Jehova, ni no ndeeterera mwathani. Zahu TV, righteousness is power.